mismong talaturo at istoryador king Don Honorio Ventura State University o DAVSU, migaga na kaya Propesor Francis Musni king malyaring kabilyandareng talaturo ang poreng anak apilming mibata, king sistema na ning new normal pauli na ning pandemic ka COVID-19 ngening school year 2020-2021. Nga na mibubuklat kanong pisasabyan ka rin pamuntok dareng school administrations muking DAVSU no ne patireng aguman dareng private school keti Pampanga ingas kening educational system lalam ning new normal. As neka sakit, ing kiratang educational system tanggapan tatali, contact-based tiya pa. Masyado yung contact-based. Ring learning outcomes, contact-based la. Measurable in terms of the presumption na ako contact mo rin anak at regular time, contact time. Bista man kanong bisa lang makataluki king amanwan ning gobyerno a flexible learning system, naman kanuin ni karagdagang musni. Nakwas la kanong miparoro ring aliwang pribadong eskwela, pauli na ning keraklan ka ring pengari, ero paboring paluban ring karelang anak. Balo mong mamumuri lang ni Missy pa rin private schools ngayon At tinang mami promo discount, at tinang kaya na ganang kay uling ang gaman ngayon, era I ensure, pila na rin mag-enroll. Wow. Pila na rin mag-enroll. Ay, kaya na gana, across borders, ay kaya istudya, sectarian, non-sectarian educational institutions. Remparian po rin madreng maka-eskwela, mamumuri lang yun, nung makanano, nung i-operate them on August 24, are there enough enrollees to make the operations of the school sustainable to pay for kaya na gana? Da pa rin pengari. Among, sister, ing bayad kayong eskwela, 30,000 niya mo yung matrikulang pabanwa kayong kinder. Makanano yung 30,000 no kung mag-miscellaneous. Gumamit library. Gumamit aircon. Gumamit CR. Man kailangan rin sa dyang kwartiyang mamantabi ka rin hindi na marong madre, projected na naman yung karelang cost analysis kayong karelang operation. Nga na pang musni, mo king eskwela mayayakit ting edukasyon, nung neking mismong pamibale-bale na ring memalen. Mumuna ra kanong panigaralan ning pamagtanggap at pamisametong, king pamaglaban king pandemic a COVID-19. Lizan Morten, CLTV News.